Say video be naked pictures be leaky and no nema. Mammy, I friend a pep donko. A bar, sit channing. For any other phenomena, Obibia Aquaba, ever too much change as so. Gano Halajumedi and our Nikusu, our Shana, Abusia, and that day, dear Chesse, a hundred sembi, a coswama is a gun of 4 Jim 1 more entias in Inaya and Pennyform ye noa, and Kawam so woman ye fee, and come over far a yes, fear woman ye finish so a dear di woman, a juma, a one no quine so Nelson so much as a dear, a young penny for ye di woman juma no moon said Debbie, all those a woman any finesse so munyoma or moyenum, and chile say. Sa ena etie na me kan na chete me kan edi ewra ye yankasa ye mame ye sof mame pepdonko a ofo no ho se onyame kasamafo ena ebiom nsusu no nana agrada konfuba agrada wo mu ho asem na watwi mu anase na sentem no be ho ene social media Facebook ne ho kro ne ba ene na wo mo ne nam hono live na wo bia etwa edebo ne yonko we so dia na waka na wa ya ne yonko we ba no so abayi ya ne yonko we ba na chese na Ghana fo wo bia anhye na ntiase denti na ma eye ma me fo mienu yi ede nko ahu na wo mo eko a enu nti wo mo ekoku wo mo eya wo mo ho ebinu mu huru wo mo ho ne eho enkro ne ba na abusuafo na ya hwehwe mu ahwehwa ne enya eye entiase to say eye na dana na agrada kotna eye ne Tender TV eso ede eye anoma efa ebiemu nso so di cage wode padlock na ebiemu aboduaba enso so eka ne ho na ene tete wo chichira anoma yi ewo live TV eso ede ne she cage mo de padlock to ano ede aboduaba ni si wonom twiro so eye RIP aye Trinity na se emi say rest in peace eye pep na wo kasa wo chichira anoma ni nyina chese wo ka yes of mame pep donko edi ewo mu se wono ene wodi no ehyekeji intina yantiase na enu mu na chese abusuafo ye dwedwe mu hwehwehwe mu an ye hu ba bia efri na ansa na no mi twa me ho me ba na ye di mu nchemu aba abosom me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ne hwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire so emamo akwaba ebiem na abusuafo se dem di kan ekan na yentiase na ene de yemia ba mesika wa hanmo de nsem no ankasa emu enchiremu eba ababa basum ya ma yensusu ye hunu eye de ntia amasa enoma we nyina ekoso oba merci memo akwaba bi aboko de ya mi adom na so ya mi adom so ye ye ma minimum subanya wo mo edan no edie se o social media so de ankwada kwa wono na wo mo display wo mo edi wo mo atam ne ho enkro ne bei den na betimi aka fa ho music am da wase no question na me na makonya so echia too much etiefo ne ahwefo ne na sida kase enkoma asafura de ne toso me no enkoma ye director se nyame ensure the bibia o bia na sika aye se mi se ni ahome so efi se eye hu no kre anka ne pape mu anka ense se do this kind of level because abro so to say there over 50 more mu go mu eni mo ase eni mu go ase pa no mu go mu na we agrada first wajidin e wo kwan bi so but na eni go ase ntare mu to say na ne ya awoye e na pep don so bi en so ye blogger na che so no so gini din wo kwan bi so no nyame kasama for kasama na say wa branding dem no but ye blogger yeah kasama for the bia ntokwane ada pretwa ne obi asem no wasoso ne lipstick dey black and ke penis and can see wa see there no so wa watch another level udwen wa ye nim kwase kase pa because nkrofo ye ne omo dele no omo ye binum ma me ebi mu grandparents yes
sebe cramp anka ye kan nemu defo anka bia ye ne mo be come because enye it is so bibet me abetna social media a papa nsemu a trechemu ana what mase atomo ebie mu etinka omonya ka mo nimdie bia den anipa e come bone kra anka tumi kaka na se tie enim guase na ye mo but when na dan no me bi say si ana aye adisua ma mbebru na omo ba no chese youth na omo ba no se de be ya de be fa bibi die free en omo ne ye omo ye ne enye chese in Tokwa baby a shot see fee, you know. I can just say climbing to this level. Ever since Tokwa started and sing the cash. And then now brown. And no more issue youth for they don't say a pray. And can youth for pray no more penny for my cash say. There be more film show na baby a more conevia ebe bom na nsuo so beto ayeden abom na nka mo makan ahye baby a ka ese ye hyena asumdwe den eba na so ye mpanifo we mu de there be oma mambofra akwa akokantokwa de abrewo se sa na de na akwa akoye na de se mo fra na akopentokwa abrewo mu yes akokantokwa Ediabo na we open so na ukombo franto kwa ene wo be kosa because abofra no ni ntia so ni nyansa ye fa ye ho nto abofra so say abofra ba we do nyansa na wo ka no no kra na bi because omo fom enti say we open na so be di mbofra chi akonde na ye ready in fact pe boot nepe ye kan sen akade ade be kun wo de be kun da te si ade omo hu afun ye to kana fun ye sa na afun ye na wo hwe na brown this in the cash anka ye say to ko yi crampo omo cash na afi de omo mo agi atum na omo connection na brown won so twa na wo no akoyi pep donko by this thing because of syndicate. Ekoba say syndicate kan nsema wo so bitimi ya de undergin. Wo wunya asa na wo besoso a wo na wa soso wo ne ku se wo wunya nyanse ni anase wo na wo di sebe wo di nsemu hu sa na ekoba ye. So na brown na se okoso oja no e no dwa ne kotete ye. Enti ni odi petrol ni begu mu na ade no. Ye be ka so no no nye do e ni ka bo ni ba no bi ne koso oja no. Ye ekoba na brown ensu dwaye because of intiti yanketenkete bi ni blackmailing bi ni set so ni comment bi akokoso so no to Kenya na mo send dem so me no wan am pen ya fan dan fo pen ye ni bi ho pen je the fact say me kasa ni kire say me to me en kasa no kasa ya kasa bebre so de ni ya ba ni say pem and then ye ko combine na pep don consuko source to the extent say video bi naked pictures bi ni be leaky and no na ma me a friend pep donko eba picture ni na wonu first no ba na ne kasa ne ya wo ya ne say asom person be kasa kwa eche because of the nidie kase pa mane a na brown ye juma man ye nenim say ye okonfo ado ada ya enti sa nidie na wo boso na na ada so ba say there be me ya woni nidie okay ya say o be bo ma ba so me empower down for any cost the jam start if you are and then na say delia to the say rest in peace happy na me ba so yi na say obi akwa fa entokwa ba wodi ni dia ma no nko ne ba na say enum no wanje ni di na ntu na say mo yi ya mo hu social media na dani da mu gu mu fi wo ha anka at least mo de sama starting tokwa no obi nkase mu ndia mo ye penifo mo nim de ye ne de nyi de anka mo de mo obi nkase mu ndia ba mo na wo se mu hu se pempe so we de me jai anase me jai but to the extent say live TV so ultimate the padlock ultimate the cage ultimate the anoma ene eya aboduaba we design rest in peace pep aka ho a wo de ababetina ho no ma che wo chichira ho anoma no na fede se bo eye pep donko edin ewie de ne shake mu lock ye so wo de wo bi kra wo se ni nipedo se ne shebro shemu no na enu no etwa ye eye no kwan so a enu no yo sika entwa ye kra entwa ye enye fe se onipa daseni anya me abom na obeka se wo de
onyonko kra hye wonsa na se wo yi obi afiate asefo asase so wo yes na wo wonse wo so won chirebo onne yes owo kruwa de sika kruwa ni o de na ta haba so ko e de a obi enum ano na so owo kruwa de obia enum ano na sa ne yewe no mu ne sisi a da masama migina so kan ne say ya disuama ye babru na ye ba no because uko kan tokwa no na wo hun tokwa wo ye den wo kwa akokan wo gina yie ana wo gina yie because tokwa de wo koka expect wo bofu na wo Yesu ban bi edi na so bi nso wa level bi onu so ne bufu a otimi den wo edi ma na koma ye den eto ne etu na so mu se ntokwa bi wa ye nka na Bible kora ka se wo ntokwa ko a wono won ko fama se wo yo Kristoni na mami se yo Kristoni a wa brande na ho sampa onu eso mu sa no kore se wo yo nyame bana wo ko ntokwa nyame ko manti sa mewe ntokwa ye ekosui onyame wo njina mfinfin eti why ready say wo kopo no why ready say you face any consequence bia it comes out of ntokwa na wa obi abeka wana say wo akoka na won twaso no ebi mo ko na say omopatafo ebe mo aya na omasisi omaso na che say wo ye ne tamfo kwa na so wo ku na wo betata wo no onu na wa boa ana onu ne wa bofo anyame yi no e de amam me ye sure say ntokwa we start here koso definitely our dofo a oma afred omo mi enu nyina so omo okunu a chese omoni na kasabat obi wo wa chese ase uka asem na ankoye onim se minjai manenka ana se mincha so enso aya Bible ye life bear from I just odi nyame asem ye den etoto no eno na you be at peace na asem say blessed is the peacemaker. Yeah, and to have to be peaceful, camp where your bonus and you have a reward, for they shall inherit the earth. No, who nyame bam, who sa, who can into quite a sin. A comfort agrada na agrada, you name so your comfort back. And now our level of hunger, just say, man, it's me, yeah, Nioma. It do that kind of level. But I just so nyame because nya wa ye na ye sunsun njuma wa ye betimi akwatia onyame ba no no nyame ba na wo ntokwa ko a nyame twe no gina nche nyame wan koti na asem anye bibia ele nyame aseso wo ntokwa ne ko dia me ko fa ma wo eti me de nyame kan ne say sunsun njuma na akoso but na agrada hu so asafo erade odon ya wodono na se won ku ye so oti asefo so ye kwa na afen so se otimi sosidi o kan so no on chirebo na nyame kan ni na aka won se nya nipa be wasase so biara no ono obete so pepepepe obe chane pepepepe nya be wasase so biara no ube chano pepepepe nti on danje won se ebufuo de beba na so ebie obiara abode bia yo nyame abode onipa bia de nyame akoma so se ba so bonefuo kra wuo enye mfe obamasi agrada nyame declare agrada so onye ne ba won that nya akoye no eyebufuo but ebufuo ni de chi ma agrada man nko ne back to baby I will free the bag. Okay. Yeah, the uncle did you know eba eye na bi eye na eye kana fo bi no ma dwenche wo mo so wonyo me bia eye na etai ekoso wo mo edwen ana chese wo mo nsem wo di tu edwa eye sem dan da eye se wo bi ye bibi e wo social media wo ye oya won dwene se eye de ya nkrofo bi e hwe me won dwene se eye youth ne bi e wo honum e bi obi afa me se romodom e bi obi afa me a wo hwe me asua me obi ayi na de se wo pese wonye te se me na me susu me dai se suban we di adie ne wo nkoneba na ensem fata enti me pese me mbusa se aya se eni ye bi ba anaso obi hyebufuo na ye react towards the nipa na ye na I was say ye ndwen eye won a won wa akire na won ehwe ye yesua ye na ana yo mi ni aba hu behia pa
because good name is better than riches. Okay. Yeah, edimpa, yes saying awunya. Okay. Yes, see a consider in your bebre say the say would na wo ye nyoma bi atanish image. Be trademark asemu ni twem kwa Ghana fo ana nipa daseni eni ehu na so ate no omrent mi enfida aye twa eda wo ho. Okay. Say omuhu ti say bi agrada say ikonya ya wa be yi TV station so no aye tag nti obi a utu o se obi aba no abebo waso obi aba no abaye wa yakaya de because of inchirima wo mo hwe wasua nti won so won react na o to go deny the bia de wani mu twitwiri fo eno na make saba no se say ne ye we ya implication hu na say u free say obeya na wa ye u free say so ebebo awa na wa ye because ni awa ye no na make aye tag baby ebebo agrada di ebebo sankonya na we sesia no na enye ade papa enti entage uye but se wo be dream afofro won so amedi se won so wudin no brand ni be ye edin papa je se won no all the time ne be boa wo o carry ana ne wo ye bia no be nipa be jiwa ye den atum but se obi ya de na se kenwa be so ye kan no waka e fa won du be bia no san na se wo de wakoma wo ni self control and obi only self control so they are limited and baby na ubenya kwan ewura because sakuma na wo no bi su wo bi to mefa wo po na wo wa be yi sa suban na di de a kire no enti abo ne pa onyoma pa ebi egu aha se wo de sa suban no di abibia enye se bad influence na benya won krofo so enko an na mo wan kasa no wo ta ne hye wa wo image and the way ya nipa dwen no se wonya de bibi tuom timu a omuhu sa adie bi enu betumi asesa na adwen afa ne ya wo yi ne di no enti very risky say we living life waywardly na bibie ni a ubu afunti no na wo yi the animal side of you esana enkoyi yo mati yamre no ekọ o final words efuso wo de be ma ahwefo ni etifa wo mo eti yo mini aba sikanya me engusu nshira wodane da na mena makonye yiso ama obi biara a wo hwe ye ne de ya enyanti ase bi se bi asima yewe ye den ya nipa be kan wo pe wo mpe oni nipa nete nipa etwa wo ahia wadwumemu ofiefie mu wawawie mu se uhu esuade bi se nipa bia ye nipa bia mu won fomoso onipa bia betumi so aye den afom na wo fom wa wono ye wakoma ni yie se ofum mia ye den ya on deserve se mi bube fumpo na menya na ho time po na distract me na me koda menda menya headache adwemboni aba metim anase ma plane bone ni na ye wona wo besese wakoma no to that kind of level no enye sadani da be kwakose bone facho ewurade anim ewo ni panim de bia benum ho na I die know it's always at last enti enhwe ye hu ye ne fa bone nche se ne ebe ya bra bone so besi pidi amaye Jo Obama sinyame ensha ubebre abusiafo ha ene yede yankoma twetwe no ebesi wonso wadwenche bi afabra otumagin h comment section betimi so follow your way igp atumagin h_media ede epiasi kapada sene yebesane share